Talo fatu talo follow radio Samoa le nei tai au, usimel fa afonga o talo le tofi. Wato ai saula pata inga e to atele atu tangata wa ngā o io lato fa amaumanga nai lo le au fai, na mua i fai loa mai le kamupania le Latitude Financial. O le talalata mai le kamupani wa la pata iai I lato o lo iai lato sea, I to tono le kamupani. Ma o fa amaumanga nei na ave esea fa angawai mai le aso se fulu no le masina le ne mati. O ulua I reporti na au mai fa apea tolu se lau tolu se fulu afe, pa anga mai ni usila nei fa apea au se talia wa afiai. Ma o le iwa sfuluono pasene, o lai sene ave ta avale wa ngā uia, e se ai nisi o pa anga wa ngā uia tusi folau. Pei ta o le talalata mai wa sau nei, o lona winga I le na o le paulea o le au fai o tangata afia. Ma e o mai le taimetu ufa at siei talafou, e le itoe fa asa ua mai, pe fa amauti no mai, le au fa inga sao o tangata afia. Ma ue talafou o le wa ma ue le to atele emaili mai le kamupani, ma le fa amtalanga, o le afa afso o ta isa o mai oe pe afa o le wa ngā uia o fa amaumanga. Ua fa ato esel kamupani ma fai mai ai, o le afa atu pe le Latitude tusi folau fo e to esu iai tusi folau, ua ngā uia fa amaumanga. Pei ta isa tali al mtanga lwenga le va I fafo, e le tau mo o mia le fa afo o tusi folau o le tusa ma le afe tolu se lau mo na tupu, o na o le alave iei awala e ala I whainga fa atekonolosi e pui pui ai. O se tali ele o tau fia il matanga lwenga I lato ua ngā uia fa amaumanga o tusi folau, ma o loo mana na o pia e toi talo sanga o lona winga o le talo sanga o le tusi folau fou ai umatotongi le Latitude o le Latitude Financial o ia lea e ana le Chino Pay ma le Gem Visa. E le tatau I le Pasifika o na nofuai, ma na o le vaava ai ai le tutu ma losi ma so esu e atili le maalienga wa ta ua o le AUKUS. O le maalienga le nei na faasila sila lo ia mai e ita I Amerika, Britania ma Ausitalia, o le awhai wa amolu niukilia fa upuina. E mole pui puinga o le vao atunu unei e tolu, o lo I totono o le lio ai fa apea le Pasifika atoa. O le AUKUS na mua I sainia le lua fe lua tasi, ina ia tutu malo sia ia te e atu ia saina, ma lona tau ma fai mai. E le o iai New Zealand I totono o le AUKUS, mai mai le pale mia Chris Hipkins, e le taria ina e New Zealand va amolu nei I ona o ngā sami. Ai mai ia saina, o le whai o va amolu va aniukilia nei le AUKUS, ua oni mawhauwhaunga e tau, ma lea iai ma se nofo fi le mu. Ai tu mai le Pasifika, o le wa mai a whailoa il palemio Ausitalia Anthony Albanese ma le palemio Fiti, City Veni Rabuka, ma o loo lango lango ina Rabuka le AUKUS. Ai whai mai le sa avea ma whailau tusi, o le Pacific Islands Forum, Dame Mick Taylor, tatau le Pasifika o na matua I va ai iai ma le tutua. A o Matthew Fitzpatrick I tala le tua New Zealand, e lunga umo Ausitalia le maalienga u whai nei ai mai se. O le tala Ausitalia u whai mai nei I atu nu o lo iai wha atasi I totono le Treaty of Rarotonga, po le maalienga I wha asai whainga niukilia e le o solia e le AUKUS lea maalienga. O le Treaty of Rarotonga, o lo iai totono le se fulu tolu atu no Pasifika, e alfia I ma Samoa. Sila vai ngo tine mua na poe tau mawhai e tine ele mu tele ntu lai mai takanini au kilani. O le mule fa apea na awhia ile lai na fale o loa I lunga le Great South Road, mana a mata mai le fale tele fo ngā fale lua, tu o ngā tutonu le ua tele I na fa aleanga ina nei ele afi. Na tāpu nei ma awala tua fa apea le afe tua me le motorway po le off-ramp I takanini ana po o na o le maa losi tele o le afi. I reporti le staff o le takanini bakehouse, Golden Hut Takeaway ma le Sherry Punjab lea ua matua I whaaleanga ina uma. I nisi o moli maue o mai le taimi o talafou na amata mai e se tasi o whale ainga ma so solo ai I isi pisi nisi o lo o tutu whaatasi. O le fita ni usila ua whaamaunia le maliu a o iai le taua Ukraine na lula veoti. A o iai kein te tai I ni usila nei le masino Januari na ia whaiai whaamtalanga e ono alu e le to e sau. Reporti le staff o se fita e mita I lana ngā luenga. I whaamauninga mai Ukraine, o te tai o se tasi o fita I le front line. E o mai le taimi nei atu sam whaamauninga mai le pāle mia Chris Hipkins ananafi, o lo o tu maulava le lea I o ni feso o ta inga aloa ia I le vao le māloa New Zealand mai Ukraine. Matala muli muli, o lo iai le fuafuanga le māloa e whaiano fuanga whaapitoa e whawhanga ia fio te avale alu I le tise I lunga o motorways au tu. O se tasi leo I tua lo fola mai fuafuanga le malo. Lea ele o toi mamauta tala I tua I tangata lau tele molo na whaatala noina. Ele ngata lau motorways au tu, ai whaapele whaie no fuanga whai tele, whaapea whale te tele o lo tele I na poto ai le community, e pe o na saunole minister fi malanga inga Michael Wood.
O loo whaawau e le fuafuanga le nei tala le malo na whaia le lua whelua tasi e una ia le suia o taawale a tangata i taawale saunga le mo le si o manga. Tala nao le nei tai au, manuia le aso. Whaatau se hau tau talo